I pored svima ljudi. Ovako, nalazimo se na sjelu Johovca. Tu ima jedna šuma gdje se nalaze blokovi izgubljene civilizacije. Također, tu se nalazi jedan blok kojem je imaju otisci raznih životinja. Po mitovima naših baba i didova, ispod tog kamena se nalazi zakopano zlato. Kao što vidimo, naš vodič nas vodi kroz šumu. To, evo ga. Tu je taj kamen, evo, kopito. Vidi kako se dobro vidi. Ovo su šape. Šape od tigra. Evo, vidimo, to je ta šapa. To je kanđa. Ili ljudska, vidiš. Imamo i ovdje nešto. Još tu ima. Evo ga, od koža. I ovo je nešto. I ovdje nešto. To je krava kopito. Neki znak ugraviran. Ispod ovog kamena se nalazi zlato po starim mitima. Ovdje isto je neki znak. I ovo, slava V, vidite. Uglavnom nešto je tu. Ima isto. Ucrtavano, ova je najmisterijoznija od tigra. Ova je šapa od tigra. Sad ću vam to da kopa da vidim. Ko bi rekao da su neka tigrovi ovdje bili. Vidim da li ima tu još kakav znak. Ima. Ovo treba očistiti. Da, viš prilike. Tu su stopa isto neke. Aha, vidite stope. Oblikovan tač. To su isto stope neke oblikovane. Kanđe. Pa dobro, to bi trebalo... Evo, ovo zvuk se dobro vidi. Vidiš, ovo su... ovdje su stope, da. Da. A dobrovoljci nek se jave za istraživanje dalje. Da, to bi trebalo malo otkopati, pa pogledati ima još kakvih simbola. Evo on to, upravo sad otkopava. Kako nesete alat. Osta lopatama on ima. Uglavnom nešto ima... A mi to nismo naći. Nešto ima ispod... Da. Nešto ti simboli znači. Lekako on u obliku kocke. Prvi dio i drugi dio u obliku kocke. Nešto ti simboli znači. Uglavnom tu su. Najmisterioznija je ova od tigra. Od tigra. Šapa od tigra. Ovo ti se vidi. Ili pume. Kako je s to vreme životinje bile. Isto, da. A mi smo plus daleko odatli. Mi smo sad u Bosni, to kod nas nema. Ali izgleda da je prije nekad bilo. Izgleda da neka davna vremena da su bili tigrovi. Te vidiš ovdje. Ovo je kod nosoroga. Ovo je od bilova i od nosoroga. Neke velike životinje stope. Ovo, kao što vidiš. Znači oni su tu gravirali stope svih životinja koji su ta živle sad. Ovo je vjerovatno od nosoroga od bilova. Može biti i od slona. To su ti, tu se nalaze neki blokovi. Od mamuta. Mamut. To baba sad se ovdje predalo. Hajde vidimo te blokove. Hajde. Tu si... Idemo kamene blokove sad da vidimo. Čekaj, a mi smo to poslije brada iskopamo. Kao se čekajte, tu su ti, ovo je jedan od prvih blokova, a dole ima blok u obliku kocke, pravo se vidi da su blokovi. Sad je pitanje koja je tu civilizacija bila, tu imamo ko broj 8 da je vidiš. Kao što znamo, Bosna je puna ti neki okrugi kamenja, tajni tunela, piramide u Bosni. Kao što vidimo, u Bosni su bila neka napredna civilizacija. Rupa. Ovo izgleda oko. Kao što vidimo, u bugom kuoku. Kao što vidimo, to su ti blokovi. Blokovi su razbacani po cijeloj šumi. Gdje je onaj simbol sa onim isto kopitom? Evo ga ovdje, nama vam gorne radi. Tu smo ga isto negdje. Evo ga. Ali nije to taj. Ali još jedan simbol. Ali ti vidiš kopit. Ovo trava. Ali ti nema, možda ovo nešto trava, vidiš nešto. A kameni blok ti? Dol, babo ti izgleda kameni blok. Da, tu su samo ostaci.